hereby declare the congregation of the university duly constituted for the purpose of the installation of Justice Mandisa Maya as the Chancellor of the university. Lokhu kukhulu emlandweni wale nyuvesi, Judge Maya lonelwati lolubandi kutemtsetfo ngumphathi lomkhulu wesibili kule nyuvesi. Maya lowatalelwa endzaweni yasemakhaya eMpumalanga Kapa ugcizelele ukuthi imfundo imcoka kakhulu nyalo ngakho kufanele ukuthi itholakale ngato tonke tindlela. Institutions of learning and education, the lighthouses of society, have never been more important than now. But it is well to note that a true education system is no longer just about imparting knowledge. It can no longer be kept within the confines of university corridors. Sustainable developmental research and community engagement are critical. Emsebentini wakhe Maya ngeke angenelele kakhulu etinhlelweni tale nyuvesi kepha kukuphakamisa le nyuvesi emphakathini kanti unelithemba lekuthi bantfu labasikati labanyenti batawungena etikhundleni letisetulu. One hopes that the appointment of women to critical positions of leadership will grow until it is commonplace in our society, as that is a most effective way of eliminating patriarchy, which is actually a huge component of the scourge of gender-based violence. Inyuvesi yaseMpumalanga ngulencane ngeminyaka njengoba iqale eminyakeni leyisithupha leyengcile inebafundzi labali-160 kanti nyalo inetitudent letitinkulungwane letisihlanu nemakhulu lasihlanu. Lesikhungo sinetifundvo teticu letehlukene letingemashumi lamatsatfu nambili kanti kulindzeleke ukuthi kungetwe letinye tinhlelo.